hot bill weekend hon en campaign of vegun sipai tunia ikes or ahi le election 2022 countdown ki pantai hi a ama hi le lam kami pt ading introduction ngai lo phiala hi a upa lang khan pau guite ya pa hi ai so non tel thei jan tu ki pa tu kon ge na hi ka ki pa ke na ngai tu te ading na I thei di na ama hi le ni ve adc mdc le na ching khata hi a hoya chin na biala hi le DCC Tuivai constituency 10 Tuivai constituency ahi a YK Hiloin ADC chairman full term khat veina po a second term le kumni ana po a tuna ADC election ding no loin MLA member of legislative assembly a 56 constituency than lona 2022 a candidate tela interview mas pena hi a ama parina mi piten ngai u tampi le dot u tampi nei wa wai te kha man frank takin on getting a ama so pen papao hatom pa jong na hi a election a hi politics na involve hi bangai dan umele society a opinion ki divide thoi sab to mu pa ke na ngai dan ina politics christianity le politics a pai khom di mo he ni ne na pai di a khen den politics ka dirty politics yun chin ke ka u chu there is no dirty politics mo politics ani nom lo hi we can play in a clean heart ngai to na siang takini play thei chi chu ke ngai dan le ke principle ya mo wai dan to na politics a lut ka hiya tu ni dan pathian pan pi na to pai hoi thein adc chairman hi un le devotion pe nein sitting nei dek chiang mo devotion nei hoi cha kum tenga seminar nei pi in hoi hu da doctor en ja siang loi jem pau pu loi doctor khai ra kham loi mo mau khong to seminar nin mdc te long piang tha kun hoi zia ka I sep na na missionary feel ngai di chi ke ngai dan le mi den hi thei lo chi hi thei hi chi proof no ma politics a kalut ma hi hat to mo pa na hi a hu zian hi question hi frank de ri dong dinga adc chairman masana hi line fan bang zalu re bang na chi za mi piten a thei wai hi lo la behind the scene bang zao me ADC chairman ka hi lawn fund kha tampi om ke to 14 finance 15 chi te lom nai lo mo hoi de chu anung lama vakidelin del hi lama extra pia kha ko le so ka fund tom ADC noya om te kha grani nei dana pain chin government on ton in government ten kha TD and hills tribal fields and hills ya anoya sub allocate hon bolun chin sub plan noya to ma hon happy na dan grace bang khat ama hon happy dan jil hon pion jin wai de kha ki je danom to te ma zanga ai thei dan ta ka hin member te to khom gel khom ong pai de mo I khom del dialin ak cha ne ngong pai le ang no ne ngong pai le ki meeting khom ka hom je lo hi okay asken tam pe na kha adc te kha atamzo naw pang te ki mol na bang camping yan ana dim mai wa wai dan kha banga mi piten wai dan ding ong tel khaw ya I kele banga problem ami pite no sunga cho thei tampi om de politics lunglut tak tak tampi te cho thei dia himal mi pi mol tampi ki thei siam zo lo ya banga boina camping chi chu leadership pen kha political scenario hong ki khe ka mo mi dangi mo sana MLA hong ki khe cha mau dei hongom in chin ke dei bang in chairman hi le chin na pai thei dei chi dot na hongom chianga ke le mi hing khat ka hin ka maintain nang ango na chila ngo ka chi thei ke dewa ja ka nang chi dan choi lo imi pi te dei da na pai di ka hi chi don na ka don je na MLA thak ten kha ke ama chi dom thei lo de kai ja hon pai hi ku a leader tam zo in kha member tam zo in ke hon dei ki ku a leadership if I dia hi chi un chin ai la thak ten kha en khe phot ni je ko ne thiak chianga sitting lom ngei lo phanong pai chi ke thei wala tu thom nam lo amao a minister concern de to ki hon jen a dei dan non zik chiangwa lungkim lo na hong tam chia azia chu constituency ki nei ngen na hi chamo mani constituency development board na di
suspension bridge ai ke la IVR chi khong en vaki enin jin tuili duang adia ga ke ya bang chu neglected area remote area hi zia ka hoi te hi na de ki thein hi le fanong pai thei te pen kha tut hom na gel hom na om het lawon hi chiangwa ke hut la ya zot tu khoma ki gel khoma hi budget policy la ki bol hin hoi de ki implemented de dai chi chiang a hoi no ni nuam lo chiang wa lom te no che le a ek dung zu ya le leadership claim thei ven chen ki ke mangom khaw na tu da na hi pai dik ta ka pa ya tu thoma gel khom nam le ko ma ki su boi nuam hi lo hi adik ta ka fan dong pai the na di zia ka ke mangom hi zo hi mi pi te lam kai ding a boy na ting solve ding a lam kai on te lo kha no hi isda na power ki tu an na tam te na be sak mai na ki siam tanu hi a ke mi pi te ngai dam na nge diu hi a ke le yai kha circumstance om dan mong ki ven the lo ya manga hoi hi cho ki ven thei tham mi pi te a dia le poima ma elected and sep di bang sem khalo hi le power chi kham money hin chen hoi fanongom sun te pen mi pi te da develop na dia izat thei ke le mi pi te da e le vapai amun ma hak san na vaki pai ve hi le asumongom lo chiang a ki sem thei lo wang swa kin chen hoi fanom sa da allocate thei na din tu khom ni gel khom ni chia heu du de ke gen ja ma hon tut pi lo chiang a tam zo de lung kim lon u chen e tu khom in hi leng tu khom gel khom le hang phatom da chi jia kwa to pian kha kem ki bolin hoi hong ile mi pi te di phatom na di et na zia ka kem hongom hi zo hi okay yai last time pe na kha chairman na ki tu wa fan le ong lut chi newspaper tan le ki sima mi pi thei tan kha 32 crore bang ong lut chi aya thu de ge ya ma sign 32 crore hi mai adang le tam pi le hong pai lai hi why a foreign finance plastic bomb na ki hom o chi anang hat wa mu pain bang jana tanga why ka ki hom top mai ma plastic bag ka ki homa chi cho thudi ka hi mo wai pen cho fund allocation on bolun khat ten kha ruling nam den crore khat lam a jek chiang opposition dana ko loi ngai sak lo ten kha 21 allocation 22 velon pion huwa GST on kat chiang laksom le guk hong pha mo wai laksom le guk chu polythene bag ka chu ki khai hin ke bang jo proposal IVR ka biala mo wai chiang a hi ya thangkai lung pa road chi te loi mo hoi kai lama approach road chi te khong hoi chiang a suspension bridge na de ki bolin chin JCB ki ton pin chin wa sum deng le dai lo zo ma mi pina ki sem nom lo hi le sum pe na hi da na equela treatment ngom lo chiang a wa ki gen hi zo hi laksom le gup nang na tang kha wai kha na sep na te mi pi te lung kim na ya transparency na maintain ya maintaining a lima le hi nga ahon na le nei nga inauguration ball na le mo sio te le bang khat thei ten kha lim lag le tu la ya jo te ka la ngai ta mo cha ki bol ge in jin to te hin ami pi te le om son son ki pa kun hoi zia ka tam zo power nei the na dia ka bial mi pi ten hon encourage chu local area fanom the na lam hi zo le MDC om lo wai zia ka hoi zia kin MDC zo sang MLA hon tu zo in chi kha atam zo in hon encourage zia ko to da na MLA la mong ging kha hi zo hi MLA ngeni hai pi wa ya MLA sang grassroots administration ye chan ADC kha suk hat ding chi hi na be dong ta ya ai ke le bang ADC le interim sum khoi lo ding amin mai ma chi khong tai vut vut di khong ki tam ma lai ya kha adin mun tak tak banga ai MLA te ma hi road block ai ke le mei te ten isum te le grassroots di administration tak tak di de lo ya nang chairman ni be na pu lam ka sunga mi pi te ka gen ding a nang kha you are the right person to speak to the people mi pi te ka gen ding lom khat au mai le practical ta kum nga kum som tu ta na hi a banga din mun yeah exactly right ken chu gen nop le nei gen thei le nei di hi le ka hi banga ADC te thei siam ni chu MLA te ama hong tun grani nei danon piak chiang o boy wen zalam pu biren honorable chief minister again kha chu tribal area fund de kha na MLA te zangai ai chi chu no le na jamai the mo WhatsApp khong le ai le tua da na hi le azang gai lo thu chu ken ka thei ke ya a heu tu pa na chi le chu hi lo mai the mo ADC pen pu aphat di power piak di tu le la kha ek omin jin there is no corresponding rules a rules om loi ve power devolve na di na Delhi ala ni ve thum ve ka va jin wa tua te tung to na alimbang le hi et thei di mo yai khong ala lim prime minister te president te khong to le vakimu mo wa power devolve na di kha vaking nin chin azia chu a ekoma ru longom lo cha u dan on hi un jin Manipur government in hoi kha chairman teng to le ka gen khoma tu khom in ka gel khom se kwa hilela a devolve tak dan pia du chu Manipur government kyang inget ngai mo
boy boy na ja hoi je ka 6 schedule hongi le ki chin jan 6 schedule om na dil le 2014 ina hiya jantar mantra darna ka vani wa a power de ki gen le a chi le kon gen cho unaw na ga ten ko 6 schedule le la dong kim lo di ka hiu ko wa chu hoi sa sang zo hun chiun hi le e de pen cho 6 schedule koi tenga implement na chi cha hi le ri om manipura ichi chianga ko na ga area tel lo dion chiwa hi le to da ne pau ke di 6 schedule le adc parong tam zo dia emla te koi ten hon su boy the lo do direct funding poi mo hin to kha state government on tonin appeasement policy to grani nei da non net ko lu boy boy hi ki chin jin hoi je ka tu le emla te mi mala dem ka hi ke hi le area non parasak right article 371 si dong zoi na power on piak be hoyan la adc ten report kum tenga piak di hi le area committee kha hoi hak sana de governor a center a president a chi omeve ai kamo hi le area rule le to te pen ai bang takin ong ki jang hi le I power ong tam di hoi ja adc to ki sai kha emla te hon thei siam di emla om mai zen hel la I fan te la khyak sa te hon zat gai sang mai ma som lo te mi ki tel ta ni chi chu mdc tam zo ten kha ko le ko ka ken correct so practical ka mu wai je ka mla te thei mdc te thei siam da ke mla na tu to leng phatuam de chi chu ka mu da no me MLA nahi ut khat na power na influence exact ura hi himale hoi te na ding chu MDC bang china performa chi kha mi pi maya I answering tampi na nei la ya mo okay I coronavirus online na MDC te na active lai wa bang chidana lamka sunga I price control solo where do we fail bang hiya bang chin mi pi te kya response na peding wa hoi la in chairman chu ke kan hinon ke ya hilele ka chairman te kianga ka gena ka request meeting on samun hi pen kha life and death case hi very serious let's sit together ka chi cha tu khom di gel khom di ka chi chianga ma hon tut pi lon gel khom pi lo mo hun paisa le la le I thei the events in economic blockade more than 139 days hon impose mo hoi hu la ke chairman ka hi la ya hi hu chi le malwari te bihari te bang hat teng teng sam home in office na stock poison hon gen un chaki gen sak da din chin hoi na go down or te hoi da na maintain do ai bang ta kana zuak kewa red non san sak zo kule chu tu nung chianga trade license edition pia ka hi kon kan se lu le na khasia lo do hi I mi sa din pang home du hoi ja ken hiai lam hak sa da lam pyong boy le mi zo ra ma lam pia ru thon zon pi di kai kitchen ko mdc ten ka chu amau de hon zu yun chin hua pataka an tang angi red nge ki bol thau dong boy taka hoi khut la ya chief minister pau pu lal than ho la hi hi ka va pai wa hoi takina I boy chenga jerusalem anon za dunon che hi ko boy ke chur chan pura mi te zo suan te ha ja hong pai ke usar non pan pi theo mai che banga kon pan pi the chi le thau tui ngau pa le kala thei ke ko manipur ten hoi je ka aizola pata tengya non phal de ka chi le center YMA te to kong tu home wa manipur YMA group te to kuani na ka va geno le amau le wa patin ya tengal to kuan to non chiwa tui vai kianga sin zol te kho ge kha ana ki siat jakin ki bol to mina sin zol mi pi de fel na zia ken lampi tengal tai the na di wa ki tai to ni lam ka zanga red a hi thei tana aniam to pina ki zuak theya hoi je ka tu tunga yai covid to ki sai ne om lai le kel le concern minister te kyang le ka vagena ko wa kia hi loina adc chairman te lon he pi dakin nang covid 19 tax force on bolin la nang chairman hongi dinai minister na hi to china kel mi mal takina ka va approach sa ka va request sa bahang khalian kya mo min gel lang aman le thei dia ka vagen ma iza ka gen ngama hiya kel member secretary di ni om di dc phel zol to yang di ko member in online ADC member tele MLA te to chile palian okay konen tawri streamline kon som dio idea hoi pinong sela cha ki pa thon gena hile huaida na ngom taloin an tang de koi te kham mang di chia nia ya ong ki gen ta ka zan kha dong be da na ngom de a re thong tam lo mo ei le ki su boy poi ki saloma ama to de I heu tu te ke gen chianga chairman te lo en meeting ki sam thai mo lo mo a concern te kyang le ka vagena ko wa de ke gena hile meeting on sam kiwa ni dang lai zo ei hi la zo tu khom dial gel khom dial hianga kachia hi le khasian muisian na lom the ki azia zo thunei tu mi tak chamo ei duty chu vagen meeting khom ni cha request hon sap ke lo amau duty wa ja amau le mo sa thei tuan ke amo uchi tu thom nam lo ja ki boy in ka the
ADC kha igam sum ki vai hom na ye tak tak chang kha MLA sang le poimo zo ya ADC election ding le go tui kyak zia ka chi wa tu tanin kwa ko non ta winter ki panon dekta bang chidana MLA election ong ma sa de ka hiya why fight som lo na hiya ai kele shortcut ud zo ya nang escape route zong MDC ke principle himim kha ke upoden ka hiya character lose na political sai ka som ke amo min hi thelo chi hi theya hi Christianity to pai khom the chi so som kai manina ke tublangiem chu tam khada ching di wai ichin le mi pina hoi ta ka sem di mi non vote noi noi le tam non chin di tam ni kum som hut sa mo oi je MD siom le ken contest non lo di MLA to ka chin zen zen a hi le mi pina sem di non de le tam khat ching noi noi no na ko ngom le hoi hut chiang a ken atam non ja mi dang se khading in social activist a pang di mo wai chu ke ngai da na hi ming kha sot pi va se ma zule sa khong buai huai pian nu me pasal khong va buai dan kha mi kha character lu som then jen politics a ken huai som lo ka hi tu ta de pathian vol zol na to ka hi na teng mion the na di chi je ka huai lung sim ne ya mo ki pia ka hi hoi je ken hi election ngom lo na to ki sai hi le chu EMLA te minister te le e government ya Manipur government sympathy o mai chu ADC bol ni chu le bol the ya hi mo ama bol nuam lo hi chiang a hi khen khat ton gen da na bel MLA election ong masale party ticket kha BJP government ai cheng khat ki pe di intending la li la nga pha hu chi mok le mi khat ong jing le a intending dang ten e on vote lo di chiam chin MLA ten laun chin amao chin na dia selfish mind na nei je ko MLA election masadi wai zo che MDC chun atak tak a ek dung zu ya chu ahuna beile a be ma election nei dia chu MDC le mo ilom te non nei sak lo zo e ma hi e government te ma hin i chi chianga a tribal area pu chu minister a tribal mi ma ki him mo hoi ja ka EMLA te non dei sakhen la ya grassroots level kha to sang power piak zon ni lung sim nei le chu election chu a om hut ta mo a ek dung zu le om dia hi hoi ja ka lom te na mau a de chin the na di chau a mau mi mal ngai to na hi le chu a mau thuen i mo sa thei ke mo hoi ja ka to election om lo na le to ja ken ka thei ADC na tutlaya na performance apat question kon darut khat alas aum laya hoi kha bangai chile igam sunga i achana vai te tampio ma trade license ADC te control hi a yai ADC na tu line bang na chi control tu line hi ke control no lo hi banga reality trade license to ki sai kha ke ka tut tung ina mi ka dong dong a ke chu mi dot di mai mo tami dot le ki sia mi mai vai hom sam ke sia mi lo ngai dan ka va dot dot je experience nei te le hi na lom te to ka tu khom tam ma wa hoi je ka mu so chu trade license kha kon le vai te tam pin na om a hi le hoi te bang chi om lo thei di kon chi cho character certificate police a pai sang mo hoi zo chianga residential certificate kha DCS dio le village authority hong pai le accept di mo hoi je khat kha pakapata tel te te di kon chi chianga kon le vai den pakapata nei lo pakapata nei lo hiya ya application form a trade license da hoi ki helin chen hoi document te hon to yun chin honet chiang wa khen ten hiya ya a in nei te hon zero kun chin kon le vai ong yen ten hoi chen ko mi mal takina ka phone heu tu pa lungdim lal boy lungdim bang cheng ko na mo heu tu pa chin khalyan niu lam ka bang heu tu pa to hiya ya zogam heu tu pa ji bang mo zogam tui bong bazara te mi malin ka phone trade license na deule hon nge nun no min non nge nun kol le vai te hi ai pakapa ta nei lo te ki pelo ri hi ab na kong biang na gel dewa apot chiang na hoi apot san thei lo do mo hong lut chiang mi dang te no set du hoi ja renewal fee ong pai che na asunga te pion che kon ge no le huwa pa kai che kol le vai te le ko ma lut thei lo ke chairman kai sunga kapia ko chu mi ni om hoi khat pen chu khem pai chi hi ai te mo apia no pa born and brought up in this Churchanpu town chi thei mo nei tu ma ma hoi che hi lama sial ma da ten pakapa ta na pia ko na me te mo zo ve ngom te kum som guk na teng tau hoi te gel ki pia dang chu ki pelo anunga chairman hi non lo bel to da na electoral roll am te le pia di chion chen ke le poi salwa mo new song ke soi ja Manipur Express a mi som ni le sagya na pekin tau kiwa kha vai tengen bihari tengen kiding mo chile poi ka sama ma ke le ka ge na chairman te kyang le yem town po te kyang he pi ta kin ya zo hi non ke niu ko hi dan a hoi chi lo ikikum dui gel hom do ye tong lu le den cha imi sa non mo sa duai mo
den chiang a Tripura state ma bang thei de he pi takin ai zo bor da ni ka chiu le electoral law la India citizen ai le hi thei vek hi khong chu no na vai na hom ke le nong ge no ki thulak lo de on chi san chiang ken gen ngam no lo mo ken bel MDC te mo hi chiang a tu khom in gel khom le tua pian zang le hang kwa ma akola vai lut khalawai chu ki control thei ma ma wai dan pai to lai le chu tua anunga tam pi lut thak te lut lo de hi chi chu ke mo dan hi ตัวอีกำล้ำกาดินมันเน็ตเชียงนะบิ๊กตะกินโควิดจ่อปันบางอ่ะกิชีฟตัวโมมันตัวขราปัดกิปอดตัวตั้มมาไม่อะล้ำกาเขาเปียไว้อันคอนโทรลตั้มเท่าตายนำอุดานินบางอ่ะนำอุดานเรียลิตี้เอาปิเนียนตั้มไม่อีเทอิสายมบิฮาริเดของเอียนไม่อะไรเชียงฮิตาตัวด้านเรดองไปห้อยได้คอนโทรลเกลจุดตู้นุงเชียงอ่ะอย่ากำดังอีจีเดทริปุระสเตทของอ่ะoriginal settler เต็มอ่ะไว้เต้นไว้หอมเจ้าเราอีเทอิสายตัวต้องกี่บางเทดินก็ก้อยอ่ะว่าจะมีปีเตปังโคมา elected เดรปังโคมาหิวป่วยมวย economic blockade UNCT นากาเทน economic blockade นิจาลสมทุมวัลตักอ่อนหิวะไว้เลยค่ะ economy ล้ำกาวันเรทค่ะเกย์หิมาเลย COVID 19 first wave เลย second wave กันกี่เบย์ดงมาไม่อะ MDC เตก้อยเอาไม่เกย์ล้ำกาเตก้อยเอากว่าเป่าคำเป่าพวกเอาไม่เกย์เอาไว้ค่ะ no บางอันสิ handle นิสักขัดส่งเลย price hike ลัวบางอันสิ handle ตัวบางอัน fail นะเดี๋ยวนะคนเงินสาขาก็เฮียยัย UNCT economic blockade ทันบอลลายนะมัลวารีเตบิฮารีเต society อมเต็งยัยเอมีตะเลกิสัมคมมั้งเทรดไลเซนส์ ADC เปียคิเวียนห้องไปเวกุอามา go down นะ stock position กิดองเวกกิริโกดสังมั้ง staff เตเฮ้ยเจ้าก็ยัยจะเอาเมตัวเจ้าขันนี้ขัดมาบวยเราดีฮิจิเกทิมั้งอาเรตกิบังนอนนิวนอนกิมัวงะฮีมีปีนอาเรตกิโลมเราบอลเลยนักเทรดไลเซนส์สองกีเลยนักเสียเราดูจีเลยมาเลยลาวน์จินโอ้ยเด็กกี่ปังข้อมินฮักษณะเดี๋ยวเราของเกณฑ์เที่ยวน้อยลายมั่วเชอร์แมนฮินาซาระตัวด้านนี้ก็มั่วฮิเลเล่โควิดของผมตะกับเบลเกลเลยก็จีเดนินะโควิดทักซ์ฟอร์ซันบอลเขียวละเกลข้อมนี่เจ้าอิมินิสต์เตเมเลเตเกียงเลวเกนADC เชอร์แมนเตเกียงเลวเกนตัวด้านนั้นมีติ้งคอมตุทอมนะของผมตะโลโอ้ยเจ้าก็มีอะจะเทียนะนำดิ้งของrelief committee ball so in why vai te stock te loi khan lakhe meng mo i lei dek le lei zo lo a be ka la te chau pio kz te le lei zo lo khan ni ka mu mo mit tui kai hoyum hoi je ka hoi te soft the na kel le ka gen zo lo district level ke bela ten tui vai covid task force bol khe na member secretary na SDO ki janga house te to kon bol kho mu le hoi ya rationอันตั้งกิเพทให้เราเดลก็ว่า supply เทเซลว่าไว้ covid task force level นะฮักษะเดลว่าเพทให้หูยาทาโลลำเพียลตันบุกปีลำตันอันตั้งลำกระเรตว่ากิเพทให้มั่วตุยลิดวงกับเบียละเดลว่าอิตาเพทให้ตัวนี้ตัน awareness covid awareness vaccineตัวกี่ใส่เลยกี่กับไทยเวียงมั่วตัวด้านนี้เขาอิตากินะปลาโนเมลตุดคมเยลคมโนเมล district level เขาอิตากินอมเลจู DC เทสเดวเทสเซบนาดงจางใครที่หัวอิตาตักเดเบล elected member ป่วยมั่วหลวมมั่วว่า elected member ตาอิตุงอภัยโฮมเทน MLA MDC เตียนอีดิบังอีคอมเราเจียก็เหี่ยตันตุกินสุกัดเทียบปุ๋ยกษาเหี่ยตัวกิสายาฮักสันนะตุงเตฮีมีปีเล่อันไงดำด้วยจิจู MLMDC ซาเตตุงอะไรไงดำก็เงียบหนวมเจียนะเฮียผู้ที่เราจางใครที่ก็เฮนดิลเทเดจูเหี่ยฮีเล่ฮักสับยาเฮนดิลเทอู้ย UNCT economic blockade ฮักษาจีนเอาเทเราดิมั้งแค่หอยตะกะกิบอลินมิโซรัมตันวักิตายินจินปลูกตัววักิไปอินอามาวันสับไลตัวอุ่นจินเทรดยาลำปีไปนะค่ะทุนไอตุเตนค่ะลำปีบางอย่างยาเท็กซันหลักเราดูนนเงียบสาวดูจะเขาเลยกังเงียบตัวสาวกว่าสองตลคนอามาเลยมีเปียได้เลยสิบังมาละลวงมุมมั่วเซ็นทรัลไวม์เตลกิปังมาจีมินิสเตอร์เลกิปักเลกิปักตัวด้านน่ะบางอย่างโคดิเนชั่นอมลวินจินโควิดอ่ะป่วยมาดูเลยนี่นะ healthcare ละมาเตพัฒวายุกษา CMO และ staff เตแต่เลยมั่ว health ลำเตอามาว่าตักน้องปังว่าอิจาลาเกีย DC และ SDO เตน้องปังว่าตักกับ public health เตจูกิจิโรสิมมาไม่หน่วยป่วยก็สังนะก็จิตตัวเฮตัวนี้ subject intending candidate election บ้าcountdown 2022ลำไก่ทักกุมงาสุงป่วยหมอมาเฮีย
tu tung election kha selection di hi election di election chu ke thu nei nai ke amo ke chu election ka uta mi pi de na ka chi chu ke le non gublo di kwa ma na gublo du free and fair election om di ka chin ke le khaselo di ka hi chi na thu nei tu te UG a group tam bio mi ven mo u elam dewa marbia la HPC chi bang for example ge ni tale mo u elama ulla chi bang ai ke le usra chi bang zedar chi bang nom di heu tu te kyang le ke le ka request a free and fair election hoi ta kom theina din panon lak piun mi pi de dan in vai home theina din a hi dia hu chi le aching lo de le khaselo di I pol song le dam de chi chu ke request da na hi mo hoi je ka election om da chu ging ta ka hi hoi a hi le ke le candidate khatom di kai chi chu ka ki gel na ka ki sakol na hi igam sum politics level ya chiangina sum tam ki involve lo mi zong te ke le mid te din space aum ke ya tu tung in election na fight na dinga budget bangzana ne ya sum to involve so moi ke le mi pi goodwill banga na kinep na election to ki se sum tam bi ngai me minimum requirement lam ka zanga polling station som giat valo ma mo polling day strategy dikha crore khat crore ni be ai le thalo na polling station som lioma polling day strategy di kai chenga crore khat be lo manage thei di ai le ken sum jong di chia ke lung kham lo na bel sum bol de khol lo hon bol du asum cha vial pa yin jin ma I khodom pian jat ge di hoi je ka minimum requirement a manage a hi di ka che tur le guardian donate khin le mo omwa sum le pai long pe khin omwa ni dang le 2007 election MLA lam ka tu lai na aminu gel leng panang puin lak so mania pawung ho min lak so mo contribution hon pe kho mo mi te pia kho ma ke anei sa hi lo hen master private kai le pathian on pe kho min jin tua teng face theina di pathian on pia tu tung le ken nei sa nei lo chi dan mo hilele pathian muan na to Jehovah Jireh ka ngai to na la ka gen trust in God for better tomorrow ka tu pina ka gela mo wai chu pathian muang di ni hoi zo jing jiang hun i zat theina do chi chu ka tu blengim te la ka khata hi sum le pa ya chu sum bo de khol ma ke lung kham lo ka hi chi chu ke mi mal ngai da le mu da na hi a hun bang jela pathian on pe di pathian muan na to ki sa ka hi mi pi in nangon vote ching na ding na MLA ching la chin banga na hi ding why should I vote you bang jaw vote ding ka ya na bial mi pi te le na ngai dia chi ki holim na bang ja lang khan pau gui te vote ding hi wa banga what change are you going to bring banga ki khek na lam dang non po lut som ke kalung lu na chu tel chinga ka le a larger interest a national level ka et chiang ina tu le la su group ki omin UPF ke no te mo hoite to ka speed up ngai why speed up theina dia kha central lama pat idel ke le Manipur level a ten kha su group ke ma khumu ai le mau de dan election hi hi chi theyo mo BJP ai le BJP 40 hoi de dan ong I changa center pat ina elected hileng ka elected hi na zara ken wagen pi leng un paisa ya su group a RN Ravi chi de Althur chi de le kavamu a hi khole lim tampi et theilo ma hi ilim mu te hi te dana wagen di mo pressure va piak di hu chile singtang mi te ki vai home na kha kinta ka hom dia territorial council ange tule huai ongi di huai ongi chabel state within a state no khat ongi din chin huai hut chianga ei tula ya fund omlo chi the budget ei le allocate ki bol thei di mo huai je ka he ya poimo ma chu UPF ke no talk tripartite talk pen speed up na de pal na ri chi chu ka tu blengim khat na hi mo yai kha as media person friend don kon dong dinga UPF ai ke le su group a omte sing noi mi te mo yai ten khami pi te la relevance anei la yu hia ai ke le yai te kha office ai sanction ting su thel thang tu yu hia ai ke le election chianga kha election army chau hia yai te kha banghanga mi pi ten support lai dinga hia okay ki pa wai he don na koi son chu ke adong the right person le ka hi ke mai the ya hi le as a friend amo dot nom na le tu blengim hi na chu UPF ke noi chi chu underground group a hiwa underground group pen te to su group a government to ki tua ki na mau le thei pi na to ong settle thei tawa tua den thau ana toy je ko government hon poimo ngai hi thal na toy nai kon thau toy nai ke le poimo ngai lo du a mau je ka to khongom thei mo hoi je ka su group tai party tai to khongom thei na tu yai ke UPF ke no te thau toy group te je ka government a hi le boy hoi thei hi amau tu blengim settle theina di na to ki nei di chiun jin
huai je ka hon nei piun jen amau zara de lam cha I political goal pen ka ADC power le si chi pen kha a power ong tam to rin jen huai hi le azal zo di mi pi hin huai je ka underground te le neglect thei hi lawin jen amau le poimon alian pi ne yu government te thei pi na to hongom khia ni danga ilaw ma hiai za huang ko yo hiai za hong ko yo an chiu mo koi lo thei lo mi ya de boy hoi lo depression lau hoi na til teng hong be na de government pollution bolun chin hoi ja ka ken cho mau poi mo lo hoi van neglect thei lo hi amau za la political goal te kha tam mong ki dia administration la mong khang ong chang kang dia khan lo na kha mau ja ka om thei de hoi ja ka amau te pen van neglect thei lo hoi ja ka speed up na di elected te poi mo number 1 number 2 social activist te la pan pi public support le poi mo hoi je ka huai te hong pai go he ni ne hong pai chiang a so group te to khong ki speed up di hoi chiang a settle khadon nei don unaw na ga te to problem center non nei nge le so group te to hon bol du o mai chi chu ke ngai to na ma huai ong mut chiang a hong phatuam lo dia hi hoi je ka election army chau hi lo hi hoi je ka underestimate the lo hin in le lo tai sana gam lak hoi de na je kon bel na je ko hi tan tung thei manin amau de ithum pi jog di I support jog din alam hoya I the na de pathian kyang ithum pi poimo zolo dia chi chu ke ngai da no me wai kha na don kha ka pom ma ya hima le mi pi voice on behalf of as a journalist mi pi behalf on dong ni ka ya yai te kha mi underground mi chi chana revolutionaries ngai sang wai tak Cuba khonga ai kele Che Guevara ai kele mo midang Fidel Castro chi te khong LTT te khong MNF te e anai pen again tale fight tak umai chu inlian PP gari ho PP election tenga mi pi vote saklowa ching sak te khami pin trust thei lai dia banga relevant su society ha yai te kha politician ti ani amet na chau hi ai ke le tutung election nang on support ke taw le sum tam nei zo te kha support khatam mo le selection non bolt non taw le nang na support lai diam a hoi lama chu ke ngai da na ke lon support kha theu support khalo thei amau kha party system a center to state to tong nei wa hiam mo center te ideology banga state te ideology banga tuada na center bang form of government on BJP mo state a BJP form of government to ome ai le hoi a form ten government ten amau noya tripartite to ka to hi le chu amau interest so sem so sak do chu jang thei ma wa hin India army te bang dei zat to protect India country mo citizen te protect na ki jang hi ai le tua te le hiya te ma protect theina dia hi theina de a tribal mi te phatuam theina de on hiu le tua ma thuan mang don ho settlement khadongom de settlement om cha azal zo tak tak chu emi pi de ki ve mo hoi je ka mau e ni khak keita ko le a hi pe nun hoi nam sep thei da muan no hi nak le selo hi ka chi nom nam mo hoi ja tua ke nget bel hu chilon mi pi de na election ngom friend fairly le kele kachil le to te to sem kho ma u ya ma wa de phatuam dam bi sem nom ka hi mi pi de phatuam sem nom kai ka chi nom na hi hoi ja ka sian na om pa lo dia hi to eng ngai da na mo to non dot da na ka chi Hill Area Committee Article 371 tu lai na limelight na hong om nak ma ya mo yai kha sing ta mi pi te adinga kha ki vai hom na tu pi pe na hi himale yai ka mi papet da na chief minister te papet e kel hand in glove akut tuam na mai dan om mo ga yai kha than lon MLA pa assembly answer na le Facebook hong le social media na sa thangina viral la ya ki dot na kha adon dan te kha igen tam ke ding ha himale Arthur ukrule MLA pa na dot na sum te kha sum wai za om tak ma ya nang intending candidate khat na ya MDC tan na ya MLA ten sum bang za bang chimu ya mi pi te ding na sem tak ya ke le social organization te pol pi te le abol te te ngapiak po wale mau na sem the ki saw ya banga na ngai dan hi tung tanga Hill Area Committee to ki sai kha tiel chinga kom le katub lengim te la kha chu Hill Area Committee a hi na bang ta ga zat theina de mo pan lag di a hi na bang ka chi chu Hill Area kha Article 371 si again mangmo kha India Constitution in a tribal tuan dual Manipur te hon protect na de bol wa hi kim ma frame I ham phat na ya huai jang takin pai hi le hang mi som le kwa chi ni singtang a MLA te kha tua tengla ka ama hong ki tel don atam dei pen kha chairman ong di Hill Area Committee chairman ong di wai Hill Area Committee chairman ong le chu Hill meter em Hill Area on gen khom du hon gen khom pen wa thupung na lak te ya mi te kha Hill meter em Hill Area ki gen lo te khan na len void a chi le kailam sanctuary chi te Hill Area thupung na kila ya mo kobrui i boy na te mo
den cha thang jing ta gi boy na di teo huai muna hill area hill meter mi mong ki table hen la kiel la amau level ai thelo te governor central government dare ka hong pai hitale I boy nau tam pi ki solve de fund to ki sai le hill area committee kha tribal fields and hills noya oma hi manina tribal fields and hills ka department khat dan on ngayun hoi ka hi ha si noya hoi ten kha fund to ang gen to ding main te ke gin taw na mo min gen the budget proposal ki bol hi adan tak dile chu adc te le budget hon bol du hoi kha adc ten kha hi le committee put up doi chu hi le committee ten kha on review don jan wai pa sik pe no hialam ten hei lam dang thelo du adik ta gai pai hut chiang in mo hoi je ka ke mle khathileng to dana diplomacy una na ga tele u lo to le so bang la tu nga pa chairman ut ko ki ho mo lai tam binasim to al thu na chi pa le interest mai ai le to una na ga te to e non na ga te to tu kho min gel kho mina siamin au dan na hi thelo din mo bol le hang pai lam ta ka siam chi che le pai lo thei dia hi chi chu ke mu da no ma mo hoi ja ken tu nia hi ya nang na chi hi le committee kha tu le sa hi recommending authority mai mai chi nang za mai thei di mo recommending authority is very powerful mo without which mo why a hi lo de wa pai thei lo de ja ka recommending authority chu a recommend lo de pai thei lo de ja ka why a recommending authority power pen hoi takin exercise thei lang ei sing tang mi te de hi area pen phada phatuam de chi chu ka mu da no ma huai da na pan lak ka ut ja ka hi le re committee su khan ni ka chi te la ka tel khai yai kha theory in inga yai le very sweet to hear mo nga inwa ma mai chu himale a practical a yet chiang ina Manipur situation a sing tang mi te kha I political party ki belut khatna ani na minority ki hi voice ki nei zolo yai kha again mai sang kha practical kha hak san didan na ngai tu ngai ha banga reality ground ka ngai tu yai hak san na chu ke na hi dana chief minister in kha cabinet di mi som le ni khong hi thei le lai chamo cabinet tang lo de ma support lo de ja ka cabinet reng a hi ja ka hi le committee chairman aman ade de ja kong mo hi le member te de hi lo wai chu hi le committee leader te de pen tel hi le hang mo to dana chu hil me ta rimim friend ta ka pai di mo ta ka hil interest ong pai thei di hoi ja ka tu teng hi theina dia party base na koi base le tribal area te tribal te interest na hong tu khom thei la leader don tel ching le wai tel ching thei na di na alang lang phai na vial tai na diplomacy plan hi le ang chu hi le committee khau tak bol khiak thei dia ging ta tin ten tu tunga niu le ka appreciate ma mo lesion le ama le ka ki ho sa wa hi ma to le alung lu dan le ka the lai le to hon bol bang ko introduce le state within a state territorial council chi ju to su group ate hi to ki bang si mai chu very powerful di mo azia chu government out dan na kheng thei lo dun hil meter kha hil erong ki gen din chin hoi je ka hoi bil bang le gum thei vekina pang hom sak thei le hang iki vai hom na tuam kha fund system de nai boy na te le mo bai lam ta gong phatuam de hi chi chu ka mu danom MLA fight the chiang khami ting ideology le bang manifesto hi atupi thei ma practical a chiam teu te don chana a reality kha hak sama ma ya tu le to sitting MLA kha kumni ai ta 3 bills tam ni ai ta kum som tak ai ta mo 3 bills lai le toy lam kai teu hi ain ki hal sak vek himale chingzo no wa tu in bang chidana nang phuk zo ri mi pi te ka banga educate na bolut na bial sung nang le a bial field practical ta ADC namua banga mi pi te tak sap banga hope na piak the ding why should they vote you top ji kal gen thei da sauza de wa gen a ka tublengim te gen bang hileng chu ADC su kha di bana ni danga chief minister te khathon geleng to kon don man NLUP to ki sai mo new land use policy ki chi khat anau min chinwai kha hu ya ibobi hut la ya mo chief minister la ke hoi la CLP Congress Legislative Party leader ka ya ADC chairman mo hoi hut la ya MLA te le ma new land use policy kha ya hi development le hoya hi hoi je ka sum le tam dia hi yai kha ithupu do izat do I cheongom ta ai le ibobin honorable chief minister kion sama CLP leader nai nalom de non convince dia churu chanpur intellectual chief telanon convince di achia kele sar ko ya chia kadonga ka etle ina kon study di kal kharon ben ka chia hoi kal khat ena kon study le mit siam tele koi tele kadonga huwa ki gen chu ala wala huai point bangza hiam ki sel gu nana om khain chu noi chu
zangam miten sing tangama ali sina akhel thon kum som thum farm of a board hey du chi khong nom mo settlement rule land matter himima mi khatin ama personal 20 years a occupy le ama right dan ama own property dan claim thei chi khong ngom to te to iget to chang boy hoi lo hi chi ke thein chin hoi ja ibobi kianga sar yan again pen ken convince zo lo kalom te le happy dan on thei siamin CLP leader kai na don pai main ka chi le pandai ti mong pai doi cha pandai ti mong pai wa huai on gen sak chu hi ya pandai ti mong pai un chin hoi pandai tim ten kha meeting on nei piun chin mo hon nei pi na wa ki gen chu bang dang hilowin chin hiai gam pen hoi ta kan na zatule hiai new NLUP na zatule money would be there and even development would be there che money sum tam tam di development lom di hon chin chin a chi le wai pandai non gen dal kel le hiai ong pai so kun chin hiai ya KKL complex amo ong gen no ko le one day seminar centralized in a program kana bol khumua ho ki gen chu pandai na thei lom Mizoram la hoi hoi Mizoram te lam phat gon che Mizoram to Manipur land holding system ki bang loi chi oi ta ki gen valley le hill meter to mai chi ka gen le to pa man kha e hu chi da nom mo chieftaincy bana pa in chin lord of the soil ki chi hi loi house ate hoi ja ka nang chi dan ki bo thei lo NLUP Mizoram te chu ST nge na hiu mo scheduled tribe nge na hiu kon chi la to pa man lon gen to in chin a hi le kong pa yu chu phatuam lo de ve mo hon chia hoi la ya ka don na chu house ken khat to pang kho ma mau la thei lai do we want money we want development but for the sake of development and money we don't want to lose our land ma ka gam le tang man so nom lo ka sum ka de development ka de ka chi le wai ngai saloma mon I bo bi lon pai thei lo mo nang man na lom te influencing power ni ne hoi ta non hin Mr. Guite kon pai ke de hilele panon la lai non chia ka chi na bel tua dan dewina igam leitang ke bit na din biren pen mai el loan hi loina mi pi te paulam zo hi le re hi le koi tel igam leitang pai dan mo hong pai dik do chi ngai to na kani to lam ana hi zo tua thalon bial sunga school bang za oma mi pi bang za om vote bang za om banga tak sabu nang MLA election bang za thalon mi pi ten on nang on vote de hi why should they choose you as a leader nang bang hangal MLA ding fit ki sana hi ya na hi dena kon genin gam leitang ke bit na pan la di chi ka tublengi mo house ate gam ni chi te khathong ya ho je education to ki sai kha ka tublengi khathimai azia chu education ka thalon biala high school bangza hi mama hilele atang pia teacher pen en leo chin teacher ni khong mo te khin na tual kho high school mo no ma teacher niom hoi government high school la hi mo khat kha utilize bi jang lo bu ka pai ai le khat chau hindi teacher in bang chia en thei di coin student te teacher te nu le pan high school muang thei di teacher om lo pia ai le hoi de bol na de bang dia chicken policy kana bola kana stadia abial to mele te le ka request a gel le sang le tam bi ka ne huchi le model school mun li mun nga mun gok sagi te gena fail zo lai di sa mo thalo nei di sa mo no mai di sa subdivision headquarter hoi de bana mun ni mun thum selekina teacher kidai ADC chairman hi laya akidai ka koi wa sagi koi na dia som le ni ka koi danun mo tu na minimum requirement som ni le thum na ka som ni bek koi le hang school managing committee village ya ta nom le hoi den kha higher secondary policy le som le ni ngom de hoi ki ma sing ta nga school kai ngom ta dio hoi chana JP school te sagi khong ma seleng non leng to te hong kai do tuai hak san na pen kha hon de na do bel hoi chiang a hia lam ka school kai ngai non lo di mi in lo ngai non lo di tua ka puang nan ma cha tam zo in non lo un chin ata te school hoya kai sak zo lo government school ma hong kai yo ata to ki ngai ni sia wai chu inferiority complex on ne yo mi private school sa pau siam pi pi pa yo ke siam lo di ke ve chin mo nu le panom pi zo lo kham thei gui thon bol la yo mo mi nei mi lam hon eng mo hoi cha sing ta nga nu le pa ten apa salin ita te vom pi bek ve chi a vom pi chewa sum le pai economic lam backward hi je ka boy nu pakal boy na dale na boy na kha education sing ta nga hoi lo je ka hi MLA in tel ching in omleng chu to te kha ken model school board in kingang na thama hi di chi chu practical a thei siam lom le hi thei lo de chu le songtal government high school 2010 a MDC chairman hi wa ADC noi hi lo nai no pan kilan bong ek teng ki ha siang mo hoi a pol som tan kai do sak mo kin hoi a teacher sagi om
anung lama hong ki suan kia thumangom chianga ong tom kom mo if again jaging da lo sing tanga school hoi lo de chi independence day khong ki lo min chen march past contingent ne yo school ki bolin chen hoi chu private school mission school da na kiran in chen hoi je ka lo du ki ngai don ke chairman kai la ya gari hire na sum te kha teacher te lo dia aval teng concept cha hi thei mo chairman kai lo tong boy hoi 2014 apat pol som pass om to ge om to ja ni kuma sa first division a khatin zo tu kuma khatin asiam tung tuan za first division ani sakun sagi in second mo thada khat mi kuateng pasu kachina bel to mi som ni le gokin songdar government high school a pol som pass out within 10 years amo atamzo mi li te penin army gel chingwe ve pol som certificate amo mi thomin police ai le li nga gok sagi mi sagin azal zo taw hoi je ka class 10 minimum requirement de class 10 certificate angai je ken mo hoi je ka education lam to dan in po le hang min thili theilo achi layo adc na thei siang zong na din saw sem adc noya school zale som sa giom chairman hi layo na ki ho homin ai le model school a mdc khat khatin kha on piao mo mi som ni le go khiven hoi de teacher sa giom di la kha som le ni dia executive committee thupu na launga kon koi chiang biometric attendance a kum nga sunga som ni le khata ki bol zong biometric attendance is a teacher tak tak kaun chin akhudam me kewla lo pai lo icham mo hoi hul la ya dc za sin thain kha lam dang sain chin guide bang chi banga hi ya 21 school kha biometric non hi thei te lo yam whereas zio in khat hi thei lo hi chi mo zio kha na educate in cha meeting on sama zio pa na hoi hul la ya ko de hak sai teacher te ahun ta amun am nuam lo wai achil adc ten hi theiwa chi ken bel all meeting sam home in missionary na hiu missionary field bangin ngayun asem nuam te nom na do ma hin new lam ka jb school mb sai changa selal venga thingkang phaya chi dana mi sawla wa ma chin huaten kha headmaster select ma samo hoi zo chianga science maths teacher de don peon and adc ka local self government ai cha order so azia mo hoti chenga school ong hoin kamudan chu a system i hek phon nga ya I attitude le heng nga ya tua bang in government na mla power in hi tale a area ki hi thei de why education hi lang mi pi non de noi do non chalon tel chingek non doi chi chu ka ngai to na min chin to thalon bela candidate ding na hita singtang bial tam zo yet chena school set up a teacher same lo healthcare facility te tam zo loi le bong gya tu pandemic lai bang ina ai kele khota taga tak tak dam lo chianga single go bang ki pu tam pio ma yai kha administrative setup a bang chi bang kinet na mi pi te na pe thei dia ki pa we he question le ke tublingim te la ka te la mo administrative setup to ki sai ke le kana buai pi kha ka hiya ni dangina is edco jasindas madam in and again kha election duty lo te action la dia mai kela posting om lo a question om kha cho don na hi ai te sang ina as te sub magistrate power toy te kha amau om namuna hongom theina da panla nuam ka hi ka chi na mo bang je pan lak thai di chi le es de om na te es de te ngom dua di teacher chi te to thum na khong ai chu ke mu da na mo hoi je ka ya administrative setup hoi ta ka bol ki chup theina dia es de te amuna om det du bangzia kin je omden thelo doi che chon gen ken omden sak zori ka hi je bangzia kin chi le sdo te kal ni omu hela muna sdc te kal ni omu hela mo so ten kal kha thi le wai rotation pai lo om so khui mai de full om so do chi na hin hu ti dan in rotation system pai lo om so khu te lo om de wai hu che ke mle ka hi le sub division headquarter ke le quarter ma ke le om tam di mo chi dan in om ta le pathian minin amount the request in asem nau chitalang sdo te mun ngom nge ngele sub division magistrate power toy de om nana ko le chu automatic ngom di chu security om ngai wa chu police om di samo khanna ani na dina health care ichi pen doctor nurse om te te ngai sdo sub division headquarter oma doctor om lo nurse om lo chom thelo di hoi je ka tua dong om cha a teacher te cha thum na velong I khon di mo china heu tu nu ke ka vagena tu tung chu hoi ta ka hi le sdo te ama power om to le administrative setup hang om thei di hoi te kha practical ina rotation system paisak leng le hu je sdo te mun ngom chianga dukan ngom thei ta di mo hotel ngom thei ta di sumong leng di teng kol neng koi neng sing ta nga te kha ma hon leidu
เฮ้ยจะการ administrative setup น้องดีกัจเจียฮิเลหัวไล่เหวตุโนอีดีซีโนนะจีจูนั่งนักเกน่ะบางทีเฮียตุยบวงคงอ่ะดูเดน้อมสักเฮียมเฮียจะกับบ่อยกัจเจียwithin 10 minutes a meeting ki samthe ai foi ya hoi ke achia nanga de hoi chu handicap hi sing ta ngama vai hom na le communication lam handicap bom na chu to na ngai dan zia ka hi hoi ja ke mele hiam ministerium hi theileng to dan hi lo dia hon gel rikai ka chi la man no minister mele ten thon pele chu hi thei di mai hi le to dan thu de bang ma ke le hi akaw mo is do te yam kha nrss vai job card vai no panwa ma hi achia wai nuam lo pen ka ei sing ta mi te man na mo hoi jaga tungina ei chingthe nomina mla bang ile chu sdo te mun ngom des dc te so te mo rotation ong pai do om suak do hile mi pin ki ham phat pi di to da nom chianga hiai lama lam ka zanga chi chom lo dia tu lai chu facility soi lama ma ke bial tu vai bial ba chu Jio chi bang Airtel chi bang ya to wa rom vek ta mo hoi jaga problem om non lo di ni dang lai chu communication ke bom jaga chi thu yam mo hoi jaga to te set up om the na ni dang lai ka thei tunga tha lo na vok farm bangkat sangson min chin kapate to ka vapua ku wai chu 1985 86 kum vela ka thei huai lai es do te thalo na om bang de tuam non lo mo ba yai mun lam ka remote control da no mu hiam I chi le huai a thunei tu te le oi ta kom sak dit te chu elected te na hidana hi chi ka thei so no min chin huai je ka manifesto la ka le ka koi di mo administrative setup in the hill chi khen gatin hak salo dian chi le ni dangin ke adc chairman kailen for example non gen talen aki phan na dan lam chui loina warrants of president omin chin protocol list mo huai kha ken ka print kheveka ka print khiak takina dc te ka va pesaka sp te ka va pesaka commanding officer te base va te ka pesaka asama te loi sector officer te ka va pesaka huaya theu chu hiai pan kha administrative setup theya hin protocol list kha adc chairman te all manipur de somle khanna all india de somle khan nai tel ve ai le dc te 25 nai voi ai le ken hoi kon piak chaman le kon sap chang payo over a cup of tin ong pai khomun la I district vai gen khom de ka chi le dc sp te hong payo mo ai le bangje ka samthei ka chi le hoi protocol list warrants of president all india ki hi dung zuya amau ka piang ma sak zia ka hi hoi zen to bang in set up ball in hi to le mla hi leng ki thei dia khol ri cho hoi je ka tua dan set up hong fu na de tua ban lung lu thoi ka sa hoi je ka ma ban pai to din le mi pi de sang nai tan le tua bang set up hongom le tui hi na water supply hi le mo facilities hoi lo ma tui zola in sunga kai lu sak thei di tam tamom nek le ta ka le farming hi ta le lung hi mo hoi lo tua dan de bol thei na de kha facilities kha hongom thei na de amun ma a bol tak tak te sang so le piak thei mo ni dang la ya gam la ka banga hi ya na tang lei bol kha lim lai chen sang son lai chi pol bangom te kha a tak tak a leng thei tak tak gam na tang hi lo te bol thei di khong mo leng thei na te bang le tu chianga hoi lo ta ki pa hoi noi je ka ya administrative setup kha hoi ta ka emphasize di chi ka tub lengim te la ka number 1 le ma ya hi yai thalon biala voters bangzau ma polling station bangzau thalon biala chu voter kha sing khat sang sagi zathum le somli le kwa zathum le somli le kwa pha wai chu 17349 mo polling booth polling station chu somli che to ma tu na thakina thumanget bewa tang nuam to mual pheng phai pheng to wai chianga I sin zol a b cha hon khen de ko wai thomi le chu somli le thum phadi tu le la somli pha yai somli le thum te la ka free and fair vote hoi takina om tak tak na diam ai ke le election kai na ding na nang pan le oma mi pi te le mo pong na oma mi tam zo kha economic sum le pai hak sat lot jagina hi ke le emla te kha rich hak lua mo kum nga so khat ve khong wakilangon hoi dewa thu wa chiamu akilat zo cha imfala in wai ho nongon le ki mu pi hak sa ya mi pi be dong in kai che la ki ho pi khalo ding hi jagna tun sang khat sang ni vote zuang le chi te kyanga ban again on voter te la ka gen no pele ki pa hoye hi advantage lai na iwa ki zuak le nu me ki zuak bol le en poimo poi ki saphaban ya mo mani hi na zuak pen ka hi ke the hen la ginom takin dik tak takin mani vote ki khia hen la wa tel ching nom le tel ching tel non za tak lo thei lo de hi manuna hoi je ka sum se ki ma khai je ka ki zuak mai lo di
ดิกตันนาจีตังนาตัวอีเดอีเป็นมาฮิกินเกนนะเด็กเกลเลปันนะดิเฮวตุเด็กแกงเลทุ่มดิปะเทียนแกงเลทุ่มดิสับตัวมุปะเตเลทุ่มนาตั้มปีในดี organization chief เตเล house เตเลตัวบังอาทุนในเตแกงอาเกนโคมินะมานิวอนมานิเขียงดินฮิเลหังอีกามงจังกังนะเดียฮีจีกังไอตัวน้องมาหุ่นไปซาเกลเลเอดีเซียเตลจิงอินกอมาหัวยุดกังไอสังนาเบลเตลจิงอากาอมนะตุงโตนี่นะบัตเจ็ตกีโบเตตุงโตนินโซลาลันตันอินลุสินะเต้นด้วยไวเบลกิโฮมสัวกะหัวจะคริสต์มาสเพรสเซนต์อากิเปสัวกะอินกังโลกังอมนะเขมามาวับไปนะการิไปโลนะเลวักิไปอะหัวจะกะตุยลำหักไอเทตันหิเทนะเต็นเกยเกเปสิตี้ฟันอมเลียเต็งอากิโบเลฮอนเดสังมาเมาโมหัวจีอาอันโนนไอเล็กซอนะกำลังปันนีมูจะมีอันเดมนะเซ็กซูกำลังปันโวตจงโลอินจินเอเซนเลกอยโลอินจินหัวจะกะมีนนเดนกิโลมเราได้วอนนี่เบกพิอนก็วัดจีหลายเฮียแล้วจีเลยว่าขัดเต้นค่ะ PTC ตุยไวบล็อกเล่ VPC ตุยลิไวตุยลิดวงบล็อกค่ะคอมเพลชันกันนี่สักค่ะหัวค่ะตั้มโซตั้มเปอร์เซ็นต์ตั้มโซกิจริงได้เจียงอ่ะนับบล็อกออฟฟิศดูลำดิก็จีเลยหัวVPC ละมาเฮลดูเต้นค่ะวอนนี่พิอนเดินจะมุกเกลกิโลมเราได้ก็จีเลยไอ้เทเราดิมันวอดจงเราเอเจนต์ก็อีโลมันค่ะตุยหัวจงเขาจงเจียงเปียค่ะอันน่ะบางอันน่ะตัดกบดิมั้งเก็บจาร์ดิอาชีเจียกะตุยลีดวงอ่ะวอดกว่างของลุดเราเดี๋ยวจีขาวเจียกะอามาเอเรียลน่ะไว้เพย์เตียนค่ะไอ้อินกวนเดมาไม่ละวอดเลยเปล่าดิกะฮิวปะเป่าลงหิมอกันอันสิโมเราเดี๋ยวว่าเจียวหัวจีดานเดี๋ยวว่าโมกันดิเดตขัดดินตัวด้านฮิเจียกะวอนมุทัวเลยวอนเนี่ยมุน่ะเจียกะUPF เตะ support เฮลัมเลยเกนโอเตะอะไรอมเล่ตัวเด็กคุยคมเตะปันลากิจิจูอามีปีมาไม่โจเจียกา first time มั่วโน่นอันวอดหน่อยว่าตัวด้านน่ะตั้มเปียกิจิงอะเฮียตัวบางอามีปีเลยได้สังนาตัวสมเลยไปกิจวกล้วนนั่นวอดเลยก็ฮีเทเต็งโน้ตปังโคมาอาส่วนอาจารย์ไงตัวน้อมเลยอีตุยลามีนะเนกเลยตาลามี economic ลามีเลย farming ตัวที่ใส่บ้างเลย house เตะตัวกำเอาแต่ select สักดิใบเฟลละสีดายาสักเลยหังกุมสมเนี่ยเซลล์ดิมั้งหัวหิเลอากาศนี่มันดูตัวกัวเลสิงห์หิเตกิเสปะปะหัวเจียงกันตา animal husbandry ตัวที่ใส่บ้างเลยคนโนละมิทุนเซตบอลดิเก้าเซตบอลดิมั้งตัวด้านเดินบอลเจียงตุงหลังไว้ดีนะบางตัวอยากขับบวกเขียกไทยเดียสโลปเดียวซีเมนต์บอลเลยงานจะหงเกียกดุนจินซูนเจียงอันนี้ดูจีก้อยเลี้ยงเสียลเตียงไปเดียอภิกตะกับบุกเพียรีบางเสียลตั้มพิจารณ์เตียงอินกีมองไปดูเอ็นนำเสียกิสามอ่ะอินนัวเล็กกิยักสังนอนลอยเวห่วงวุ่นกันอาเหตุปีไว้ดันมั้งหัวใจก็ตัวเตะ care ดีหัวใจนี่เรื่อง animal husbandry encourage ดี farming เลย encourage เทียฮีตัวเทียดีนะอีวอนมันพัดจวงไม่เลยนะอาเวลูในตะไคร้เทียนดีนะวอนมันพอนเปรี้ยวจะเก็นหัวใจมีเปียดสูนจานจิลวมั้งเวียลตายดีไหมเสียมดีอันนนเจียงอ่ะตามนี่ตันอนุงาจะเก็นตัวนอนเราดีมีคนดับเปิดดีถ้าจุกยังไงดันกับ principle เลย MDC ตามนี่ประเทศวอลโซน่ะตัวอิเทียตัวหุตตา MLA ตามขัดจริงอะไรมีปีน่ะเสียมดีฮันเดย์ละลายด้วยจะตามนี่จุกจริงเดียนอาโจจังอ่ะเอวดูเสียแค่ดิมั้งจิตจุกยังไงดันนะเฮตัวไหนก็นั่นจริงนะอัลลอฮ์อิกำซุงเสียมพันนั่นจริงทิลตั้มปีเกนว่าฮิมาเล one man one vote in อิกำซุงอาเซียมหอยเทดิดันค่ะบังจิดานอาฮิยายัยค่ะelection hi jan house tele thu nei ma mai wa YK le wan YPA ai ke le ZYO ai ke le organization tele dictatorial shibin why dan in mi a dictate jelo YK lo in e thau toy group demo SO group tele om la ya YK lo in be le phung le pai la ya yai kha yai dan ai pai lai seo ka kwa ma lam kai tel thei ke le ele ki mo sak di hi yai kha one last chance kam sung siam thei dan dinga chance hoi ta ka hi ya banga ngai dan one man one vote inไปเห็นละห้อยตะเกินไปแล้วจะห้อยเปลี่ยนนะเฮียอีด้าน constitution นี่แหละฮันพัลสังโมอินเดีย citizen ฮิเจียก็เฮียไว้ one man one vote อะฮิเปลี่ยนจะห้อยเปลี่ยนนะฮีตัวไทยดีนะเสียงเท่าตะกินนี่แหละอะโตมเลย%โตมเห็นละอามุตเตเลยโตมชิ้นไหมดิโมอาชิเตบังทูสักโลดีตัวด้านอมไทยเลเวลอีเดียเปลี่ยนนะเฮียลำกา2007อะก็ตัวลายนะเอเจนต์เต็งก็สัมโฮมาโพลิงเอเจนต์ดิเต็งอีจินเกลเลยปอยแล้วว่าเห็นดิกตัดตะกะฮีดิลมเดสุกเสียเราดิวอดูมีนักเขียนเช่นปันลากดิกัจจีเลยลมเดเลยปะเผานังอพอลมันไปจีวะเกนทุมนักกันในสักยามโมเกนเบลเสียงเท่าดับประเทศลาวก็มาฮีดิเดีฮิเลเลตัวด้านอมเทโลนาอมเลนังเป็นนั่นเป่าทำเกี่ยหันจิโปลมฮิเลเลเก่งไงด้านเบลวันเป็นวันโหวตอีไปด้านแต่ไปเทียหัวจริงเต้นมีปีนามาเสพดิ
ด้วยจะกับมีปีฮันเตลจริงเต้นนาอิเสพเกลบังเสียมดิไอ้แล้วมีปีเตลเราเต้นเบลอัเตลเตอสุจริงเตอเสพปุ่มไม่ง่ายไว้โมสักเทลมว่าจะตัวเนี่ยก็ได้เบลมีปีเต้นฮันโหวตหน่อยละนอนโหวตจริงว่าเลยโนนาเสียมดิใครจีตัวเนี่ยมั่วกันดิเดตทัดอินเทนดิ้งขัดที่นาจูตัวเนี่ยคนโปรมิสเลยคนเงียบหนาเฮ clean vote tung tang yen ta ye clean vote thena ding kwate ya appeal na bol kwate responsibility ya than lo na election dia singa le dia lamka le dia ye clean vote kha ko ya pat ding kwaten mo po ding clean vote thena dia number 1 ma anin mo puang nai ne ya Christian hin nataka ka hina ka va exercise di chi tana mi ngong piang de mo mi mal malong ma sa de hoi zo chena thunei tu hongom non dia khosung house ha chi bang ma hoi chena area command chi bangom dia I thau toi de hitale mo UG heu tu tel le tua tana thena di tua teng pai khoma government in le set up hoi tang ne ya policy ne ya hon bolu le chu hong pai hoi dia hilele center le state aten amao party chinna de bai hu bai kru khon chiu level ami pi table zui thei lo da ki omong suang mo hoi je ka clean vote hoi ta kom theina de bel ama sa pena central election commission apat hong pai so the state government apata election state election commission tele hoi apata agent hong pai di DC te mo sub division headquarter aten khaw nen din agent te to hi kana chong pai thei di hoi je ka hong pai ding na di chu atung lama pat hong ki pata order ma hoi sep so na hi level pai ho din ka ging ta ki pau hoi ma bain pa pau ya dana 2022 election ading anak sing sak na holim mi pi te zak the dia transparent le lungsim siang tho taka bang ma im ne lo ya dan non gen hi ki pau hoi ma ya ya te kha mi pi ten to amao khura kinga le la hi nang lama parin nangai dan media tung to na tak lang ta hoi aban kha amao choice ding hi ta upcoming election a mi tampion ki candidate ding ha dei sak to ma kine the kia media tung to na himale as a media kuain idea ni ya tu lain hi thau toi te ke sum tam te ja ki vote huna hinon ke ya kwa in igam khel tak ding ya idea kuain nei bang chi sewa chi kha tu lai ta ga igam sungina ma mo pen ya ya hon bil so pa pau intending candidate te laga interview ma sa pen ya intending candidate te le present MLA te le politician te zo sia ding le media kot kyong gi ye hiya mi pi lam kai nei wal mi pi ten khan na se tewa theu nga ya thuguk bang ma om lo tang taka ki holim na ding chan song ki peding hiya tu nia pa paw pat I holim na ngai dan tampi nei ding wa wai te kha YouTube in te adin comment section lama election 2022 yai kha to hi account dan ki pan ta hiya kwa hiya ilam kai ding kwa ni kam on siam tak ding hiya tu nia pa paw pat angai dan ngai kita upcoming election are all the best from our side Pao. Thank you so much. Kathupi di le kai di chu trust in God for better tomorrow. Chang de ka gi pa ga mi pi te na de isang nau kon nge ni. Thank you. Tu ne en tu te ting we can hold first election heat up election bill up na ding interview I mas pen hi a hi the tanin candidate tam the pen hi stable so ki something here president MLA tele sitting MLA le chance anei theina ding meeting a equal opportunity ke peding a yai kha advantage khat a hi ding tu lai media hat da dungzuin mi piten le na candidate teu na the chen ding chance a hi a tu nei yai ke olim na ngai tu te ting na to ki pa tu kon gena banga ngai danu next election chen ko abang stel le igam sung khang to ding ya chi kha mi khem pe a ding a tu poi mo ya yai so en tu te ting na tunga ki pa tu kon gena hi tu ne ding we can hon yai ta na beta